Hapa niko ngambo ya kwenye soko ilikuwaka. Kwenye soko ilikuwaka. Kubenye bana weyi mugine ya Nyamkubi. Hapa ni ngambo ya kwenye soko ilikuwaka. Alo. Manyumba zote gisi mnaelewa hii mugini, manyumba zote zilikuwa hapa zote zimeisha. Zote zimeshuka, zimeshukia ndani ya bahari gisi mnaona. Donc huku vitu vinakuwa mingi sana, vinakuwa grave, watu wamekufa. Hakuna vya kuhesabia. Gisi mnaelewa hii mugini, watu yote wameenda. Donc Institut Chirembera, ile sale polyvalente, soko yote gisi mnayua hapa, moske vyote vimeshuka. Vimeshuka na mitoni mbili ilikuwa hapa, mtoni ya Nyamkubi na ya Chishove. Vimekutanana katikati, vimebeba manyumba zote. Donc hakuna kusema seme nombre ya balikufa ni ngapi au balibakia ni ngapi. Una mugini yote ilikuwa hapa na watu walikuwa katika nyumba zao wanatulia. Ilikuwa soko leo, ilikuwa soko jana. Hakuna ya kusema seme balikufa ni wangapi au balibakia ni wangapi. Ndio vile banaelewa hii mugini yote imeisha. Asante sana.